Na Mbula FM rake tale taki. Gonga elambasa Mbula FM namba 2 na sere. Ando tale tak na borong na Mbula FM namba 2 na sere su. Tau buat tiga geraki au reba tiga nistima au ndau tale tak na borong na Mbula. Tolo bina Fiji Mbula FM namba 2 esinga toka. Mbula bina era roga Mbula FM namba 2 tikola. Mbula FM namba 2 na sere. Sambula sekangono bakleleka ni nonde tukutuku. Ngandrebe ndo na kai mate ni tutani me saumi na nona batataro he na buku ni nona vesu mai vera na baklesilesi ni tambana ni durbanua. Esenga ni matata veirat na ko Chaknar mai Bangladesh na tukutuku me belata na nona tori bakukua mai vera ni baklesilesi ngo. Ebe imbana tangani ngo kena bubale mai tikubulikena na nonda bunua kabuna na nona vesu mai vera ni baklesilesi na tambana ni kastamba. Tukuno chone lendua na baklesilesi vake ni immigration ni avesu na kai Bangladesh ngo nioti na non rto wambiuta na non rto kunru na bubale kama ibaka tikikina na non da banua. Alora yende indai na lingai Thomas Bika na ngona bakobui kina na Bika Hall no sori. Era kinda dalataka na matai karangaraba tikuna daka na Bika Hall na kana kuneni atu na lomanindo na kisi na suini angongo. E ambulu e na tinika diwa tolu sangabulu ka tolu na lingongo. Tuku nona italtala ilmeleki susu mainda wilebu ni abisu liaki na lingongo ni mbera ni mbulu titale wakabinaka. Era bakasalataki na bisong-songo baka politiki kena isong-songo na taon dako ni mate ni tume mbeleta na baka-bakarau kena bending-dingin ni September e na ikatinika vitu ni singa. Era tiko na wale ni bol-bol ni bending-dingin na na bisong-songo ngo. Nabitala yang garabi yo katikina na iwale-wale ng garabi membaleta na nonra bending-dingi na wakanda eseng ni tuba kibinaka tu na ngonra. Kinangito niyo tipinaka ilima na mbaki esa na gemito mantel tiko ni kenabaka eduri na sota-sota ni Fiji Secondary School 7s ena muoni madhaongo. Eka ambiudulati endo berne bakalisilesi ni sota-sota ni ranabaka itabitiko na beitimi na bekorni buli na biasa viti. Eka dalati ni nangandrebi na kenandingi takitiko endo na timi ni biti men ni meidaba na soto-sotongo men alaki baka itabi na soto-sota ni Youth Olympics kana baka eduri me China. Dabe keri na bakaleleka ni nonde tukutuku ni mwade manda. E tale tak na Radio Fiji One na mwira ni nonda bonua. Ando tale tak na borong na Radio Fiji One singa toka mbole ni station ni alumatu. Ando tale tak bale una borong na Radio Fiji One station ni alumatu elo toka. Ando tale tak bale una borong na Radio Fiji One mandi na station ni alumatu. Au tuloy korbo ando borong lebe na station ni alumatu na Radio Fiji One. Ando borong na Radio Fiji One na station ni alumatu na mandoi tele. Na Radio Fiji One nandu mai biti na bonga ni BNN.